no listala no la tu lam tau pu ile o fasina umia tu ita ile famsino no li folo le listala ile opisitele al mela no fa no ai o telefona lu me fa tali le tengo mai ai fa mai le sana mai ta ile fasina tu ile mo le office me te mana o sau se print out o la listala no fa pena o ai ta pe se te pole pe se license o tavan driver's license ya po me voy bank card se nala to fia e lus filtala o le tongi lus filtala ai me le print out nang ole A4 ole A4 ya male mela okay o pe pale le sa no mo e lus filtala ta no le fia le o fa to fishing tantatil ai le ole mele na ela o lau faltua mai fai so ai tanga ko vai auto te sire fai sin tanta ai le ki tanta to fatali a mai se ka te tai pe o le sen o tava saule le sen le fu le umina tu man fai na na fa mai na ya ele leila ya lo le fia na sa fa tamali ilo le fia ele aso na mata wa to yo mai se fo tu stala ma te fia tala fo tu langa fo ele e ma te o tu la ya ai fai lo mal misa tulanga tonu ave fa o e fa alia o no le ele man macho ela tonu la tau le leva na pesel tato national IT o ina tonu ala le la 12 fa se ai la tonu o le national IT le me fa pe la tonu la mo mai ngai la songa ele fa ya mama fa foi o po la fa tu na yo la na sa o lu mai le suia komisina foi le tau fa to al mata o le tulanga na ai fa pe na o mal expectations na ye foi la tonu ele o se pepa ya pe ma se me lo foi pe se IT foi le pe no tu le la mo i ka ko national IT ya fi fa tali ya le watu exception na na ye la le wata wel national IT la o ta ko mai ta o mo si fi foi ta tu atu le tu man tu nei li mas futa la le sa tu fa ina ya la tu tanga o ma o il ta tu national IT o ta ma o ni me pe ya o me le temne wa avele le mata pule na tu la o le sonna o ile office fenga paloto na matu mai lo matu fasau ile office o fanumera ile tulanga ona mas facility ina ile tulanga le po femo o ile le ai ti le la o le paloto ya le lo tasi before paloto lo tasi le sa te mana tu le ya na o tu ai nga matu fa te le mas futa la temina le ai ti ya man ne no lo po femo ya matu le fo yo se tasi na ba nga le na abe to no ba nga po ile so forensic audit forensic audit ia pangala le wa mata ape ya le penga malu ale mo ma fo fe le tali na forensic audit le o ma ta o ya na le stala la le te tulanga na mo sa di masutala ma wa tanga tele se to pe na mo ma to ai ngo foi la le se ta mi le wa te ka tala ku ma ga ba ko foi la to ni ya te la to atali e ma fa la me ka li masutala le ai la to le sonna pe le ferna me o le mo fenga be na ko me ki na la no ma wol tulanga le o tan fo le stala tanga tamo pe pa ho i o ko wiki le fai pe patuing na fasili mai le ya ta upe na fai sa u ka pele ai ele o tele mo sa limos fultala na fai mai le o tu sa fa mtalanga le sa fa ngai le melna o le fa ngai le ka fa o katsi o le pe patui o le o kobiki ya no fa tu le pa ato o kere le skala ha fa yo nai se limos fultala e ka dia ma fi limos fultala ai pe tulanga le ai o le ka ko le lo ko fe me o le national ID sa le o le mata sanga le ai le ese me o wali ali mai ya sa tali foi le tato forensic audit ato no mo me se tali ya le la po le ya tu